Beshintobela, tše ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC, thuye go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, gomme dihlogo tša tšona ke tše. Rakgwebo Suleiman Karim o tla iša komišene ya matlanka kgorontsheko go SASSA ka maiteko a go thibela go tšwelela ga gagwe pele ga komišene ka la 6 February lenyaga. We are demanding that the IEC must support that law. The IEC must join in demanding that all South Africans who are above 18. Mokgatlo wa EFF o nyaka gore lenaneo le leiswa la tshepedišo ya dikgetho le ya hlahlo e parlamenteng. They were going to be born as twins, but something happened in the abdomen, in the utero before they are born. Setsebi sa malwetše a bana seo se etilego pele karo yeo e tla dirwago mafatlana ka Limpopo ao a belegego a kgomagane se re bona le kgonagalo ye kgolo ya gore karo yeo e ka atlega. We have proven in the past that we can step in at the last minute, as we've shown with the 1996 Africa Cup of Nations. Mookamedi phetiši wa peleng wa South African Football Association Dennis Mambol o dumela gore naga e ka kgona go ba mongai wa dipapadi tša CAF tša Women's Africa Cup of Nations. Bešung Thobela, nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Kgaetšedi Mpho-Teme. It's a new year and big changes are here. From the 9th of February 2026, some of your favorite news and current affairs shows on SABC2 are getting a fresh shake-up with new time slots. The Afrikaans News Bulletin moves to a new time and will now broadcast daily from Monday to Sunday at 6:30 to 7. You'll be happy to know that our current affairs programs now have repeat slots. Lehlo la Setšhaba will air Tuesdays at a new time slot, 8, with a repeat on Wednesdays at 2:30. Ngula ya Butibi and Zwamaramani will continue to alternate on a new time slot on Wednesdays at 8, with repeats on Thursdays at 2:30. And our Triple S News Bulletins also move to a brand new time slot at 8:30 on Mondays to Sundays. Don't miss your trusted news and current affairs on their new time slots right here on SABC2. A new era begins. Komiti ya nakwana ya Palamente yeo e nyakišago ditiragalo tša bosenyi bomenetša le go šunyašunya nko ga boradipolotiki mererong ya toka e kgatong ya go ngwalla mopresidente Cyril Ramaphosa go kwa maikutlo a gagwe ka ga go šollanywa ga sehlophatšhomo sa maphodisa seo se bego se šetšane le dipolao tša sepolotiki goba PKTT. Potšišo ga bjale ke ya gore a e ka ba Ramaphosa o tla tšwelela ka sebele goba aowa. ANC ka go le lengwe e šišintše gore a ikarabele ka mokgwa go ba ngwalela seo se hlotše go se kwane ga mekgatlo ya dipolotiki moo bangwe ba re go melao ke melao go sa kgathalego gore o mang gomme le go mopresidente o swanela ke go swarwa bjalo ka batho ba bangwe bao ba tšweletšego pele ga komiti ya Palamente ka sebele. The motion was circulated and then the ANC supported the motion. The MKP does not support the motion, and the DA did not express its view clearly, because Honorable Cameron said they stand by what they said, meaning they would have still agreed to the proposal that has been made, even though they have not said it. And then the EFF disagrees with the motion. The PA supports the motion. And the Freedom Front Plus, Honorable Vessels, supported the motion. So what it means is that the motion will stand. Rakgwebo Suleiman Karim o tla iša komišene ya matlanka kgorontsheko go SASSA ka maiteko a go thibela go tšwelela ga gagwe pele ga komišene yeo ka la 6 February mongwaga.
Ka dingwaleng tšeo di lego pele ga kgorotshekokgolo ya Gauteng ka Johannesburg, Karim o tlišitše kgopelo ye ya potlako kgatlhanong le khomišene fao a ratago gore go lebelele leiswa le go beelwa ka thoko sephetho sa khomišene sa go mo hlatha bjalo ka hlatse ka ge a šupjwa ka monwana go fihlela ge khomišene e dumelago seo a rego ke toka le go hlompha tokelo ya gagwe. Karim o šupilwe ka monwana bohlatseng bja gagwe bja go ama leloko la segongwana sa bosenyi Vusimusi Cat Matlala fao a latofatšago ka go šwahliša tshedimošo ya sephodisa go Matlala gomme Karim o latofaditšwe gape ka go šomiša khuetšo ya gagwe ya sepolotiki ka go thuša Matlala. Khomišene ya Matlanka e tla thulana le kgopelo yeo. Kakanyo ya mokgatlo wa EFF ya go aga leiswa tshepedišo ya dikgetho e amogetšwe ka maikutlo a fapanego ke bontši. Mokgatlo wo o akanya gore go lebelele leiswa fao dikgetho tša bosetšhaba tša province le tša selegae di swanelago ke go swarwa ka letšatši le tee. Go tlaleletša seo mokgatlo o nyaka maAfrika Borwa ka godimo ga mengwaga e 18 gore ba ngwadišwe le IEC ntle le gore bona ba ingwadišwe ka bo bona. Mokgatlo o letetše go romela kakanyo yeo parlamenteng pele ga mafelelo a kgwedi ye. Ke tšhitšhinyo a ga leswa ga dikgetho yeo EFF e rulaganyang go e bea parlamenteng mafelelong a dibokwana. As part of trying to make that a law, we are demanding that the IEC must support that law. The IEC must join in demanding that all South Africans who are above 18 must be automatically registered. Ga mmogo le go kopanya dikgetho tša bosetšhabatšhaba le tša selegae, moetapele wa mokgatlo o šišinya go ba le kgopolo ye nngwe yeo e fapanego ge go itla tabeng ya dikgetho tša tlaleletšo. We need to fight this thing of permanent elections in South Africa. Elections are not every 2 years. In South Africa, elections are every Wednesday. Every Wednesday there is a by-election here in South Africa. Mekgatlo ye mengwe ya dipolotiki le yona e ntšhitše maikutlo a ona tabeng ye. DA e re tšhitšhinyo ye e tletše ka dingangišano ka ge molaotheo o nyaka gore bakgethi ba be ba sa ngwadišitšwe. Le ge mokgatlo wa semmušo wa kganetše o hlatha tšhitšhinyo ya EFF bjalo ka wa go ikgapa o ikgoroša gomme o re o tla šogašogana le taba ye ka parlamenteng. What's the point of having South African citizens being automatically registered into the IEC database for voting purposes when the laws of fairness and transparency are not going to be applied? So it's more than anything else, just a red herring. Rice Mzanzi e re ngwadišwa ga batho ba ka godimo ga mengwaga e 18 ka mokgwa wa moretha o itiriša ga e hlalose gore batho ba tlo kgetha. What we should be doing as political parties is to encourage people to choose to participate in the electoral processes. Just because people are registered does not necessarily relate to people having a lot more propensity to go out and vote. There are many registered voters in South Africa that are not coming out. Maikutlo ao a boletšego ke setsebi ke ya gore we must be clear that automatic registration has nothing to do about compulsory voting. It's not to compel people that they must vote, so that's a very different question altogether. But automatic registration also doesn't mean that people can't deregister themselves from the voters' roll. Ka go nyalantšhwa ga dikgetho, Mnguni o re se e ka se be kgopolo e botse ka ge e ka lekanyetša badudi magomo a go tšea karolo dikgethong. Molato kgatlhanong le monna yeo a latofatšago ka polao ya Warwick Stock yo a tsebegago ka la DJ Warras o šutišeditše go ya letšatšing la senyane kgweding ye. Seo ke go dumelela mmušo go kgontiša lefelo la bodulo la molatofatšwa wa mengwaga e 25 Amindo Joaquim Phakula le boemo bja gagwe ka nageng ye. Phakula o lebagane ke molato wa go rulaganya polao le go tshela molao wa bofaladi. O golegilwe ka mokibelo ka šušumeleng ya marathon ka Primrose bohlabela bja Johannesburg. Go be go sa laetše mohlalanyana wa balapa la bo DJ Warras nakong yeo monna yeo go dumelago e le mmolai wa morwa wa bona a tšwelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Johannesburg le kgala mathomo le hono. Kantoro ya ditaba ya SABC e na le tshedimošo ya gore boleng bja mašeleng a go bolaya Warras e beele dikete tše 25 tša diranta e fela
yo go latfatša go e le mmolai wa Waras o lefetšwe diranta tša dikete tše 7 go dumela gape gore o dumetše melato ka moka mo mafelong a beke ge šita le go hlatha lefelo la bosenyi fao Waras a bolaetše go gona le ge Phakula a be a sena meriri ya di-dreadlocks nakong ya ge a tšwelela pele ga kgorotsheko go no swana le seswantšhong seo se bonwego nakong ya mothuntšo go dumela ge maphodisa a hweditše meriri yeo ka mokhukhung yoo a golegileng gona maphodisa a hweditše gape sekhwama sa sethunya seo se šomišitšego polaong ya DJ Waras seo se bego se le ka gare ga sona efela sethunya seo le gabjale ga se sa hwetšwa gomme godimo ga yona taba ye pijana go dipotšišo ya rena ya letšatši re botšitše gore a na maikutlo a gago ke afe morago ga gore go utolle kgorong ya tsheko ya magistrata wa Johannesburg gore Amindo Joachim Phakula yo e le go mogonolo la polaong ya DJ Waras o lefilwe diranta tše dikete tše 6 o swaetše bjalo letlakaleng la Facebook go no swana le Sebuša Mamba o re se ke taetšo ya gore bana ba ga borena ba bolaelwa lefela mo le dikgorotsheko tša ka mononageng ya rena di rata go bapala mantlwantlwane setšhaba Mabinela yena o re tšeo ka moka ga di makatše ka lebaka la gore bosenyi ka mononageng ya Afrika Borwa ba lemogile gore kgolegong go monate Phakula o swanela ke go bonwa molato a hlolwa le bophelo ka moka kgolegong letlakaleng la X Shoki Magapa o re maikutlo a ka e ka sebe a lethabo le gatee bontši bja basenyi ka mononageng ke badudi ba dinaga dešele bao ba lemogileng gore ba dutše tlhenkge ga ba e fe gomme ba re fetša ka o tee kgolegong gona ke fao ba nwago maswi ka foroko ba kwa bose wa mafelelo ke Evelyn Lebepe yena o re go bolela nnete bosenyi ka mononageng bo dira ke badudi ba dinaga tša ka ntle ba tseba gabotse gore kgolegong ba ja bose Afrika Borwa ke naga yeo batho ba phelago ka rati ba bokgwatha bo fodile re le badudi ba naga ye re imetšwe baetapele ba rena ga ba re selo ka rena maikutlo ke yao ka mokgwa wa WhatsApp tsekalaetšwe fa maikutlo a maswabi gobane ka mona ga rena Afrika Borwa motho o bolawa jalo ka re ba bolaya kgogo jalo mmušo wa rena Afrika Borwa to swanela ko re tiše letsogo e buše taba ya thapo mmušo wa rona wa re swabisa mane ebile wa re feila kore bophelo ba motho bo a tseiwa ga a fetsa o fiwa beili ka lebaka la tlhokego ya mosebetsi motho ha a tshepiswa tšhelete go thwe a etse ntho wa e etsa gore na go thwe a etseng go yena it doesn't matter re sa le amogela setsebi sa malwetše a bana seo se etilego pele karo yeo e tla dirwago go mafatlana a ka Limpopo ao a belegego a kgomagane ka dimpa se re gona le kgonagalo ye kgolo ya gore karo yeo e ka atlega masea ao a belegego ka a kgomagane ka dimpa le dikgara ka bookelong bja Mankweng ka ntšanyana ga Polokwane provinseng ya Limpopo bekeng ya go feta bobedi mafatlana ao le mmago bona ba seemong se sebotse Mago mafatlana a o išitšwe bookelong bja Mankweng go tšwa bookelong bja Maphutamalatši go lana Magale kgauswi le Phalaborwa mafatlana ao a belegwe ka polokego ga bjale a ka phapošing ya tlhokomelo yeo e tseneletšego ya maseana setsebi sa karo tša bana ngaka Nyaweleni Shifularo o bolela gore kgato ya go netefatša gore seemo sa bana ke seo se kgotsofatšago e dirilwe morago ga go belegwa o na le kholofelo ya gore tshepedišo ya go ba arogane e tla atlega. The first part was just to stabilize the baby. So after the birth of the baby, we went on just to resuscitate them, make sure they are alive, they are healthy. And now we had to go through the stages of examining, scanning them to see which part of the body are joined together. We've got that information, and now the multidisciplinary team are going to sit down and come to a decision. Ngaka Shifularo o tlhalošitše kgato yeo e lebišago gore masea a tle a kgomagane. It's a part of the twinning, so like they were going to be born as twins. But something happened in the abdomen, in the utero before they are born. It's either they didn't separate completely, and then you end up with another baby on this side, then they are still stuck together. Go le bjalo mmago mafatlana a yo leina la gagwe le sego la tsebišwa phatlalatša o dumela gore ngaka e tla phološa mafatlana a gagwe.
I'm happy kuba ke sa leka go kwešiša ke leboga modimo ka go dira mohlala ka nna gore semaka se ka direga ra ba le kholofelo ya gore dingaka di tla šoma ka matla go ba phološa. mosadi yo wa mengwaga ye 29 o na le bana ba bangwe ba bararo. Go thuthupa ga transformer ka bogareng bja toropokgolo ya Johannesburg go tlogetše batho ba bane ba gobetše le go tsoša lešata ka meago yeo e onatšego ke rialo bogareng bja toropo. Mothutupu woo o amile meago e mengwe go bapa le tsela yeo le go hlola tshenyo. Go tsogile tlhakatlhakano mesong ya lehono nakong ya ge badudi ba ka moagong woo ba tsošwa le go tšhošwa ke modumo wa mothotopo. Bahlankedi ba bararo ba tša tšhireletšo le mohiri o tee ba gobetše nakong ya ge moago woo o phuhlama le go gobatšwa ba tša sehlabelo o šoro. Tiragalo yeo e tsošitše lešata gape ka ga tlhobaelo ya go senyega le go gonala ga mananeo go parara ka bogareng bja toropo ya Johannesburg. Kgoro ya tshokollo ya bagolegwa e re boledišana le baemedi ba semolao ba mmona molato wa polao le sekatawana sa batho ka bontši Thabo Bester go tee le molatofatša wa maiteko a polao Vusimuzi Cat Matlala malebana le go tlošwa ga bobedi bjo kgolegong ya Kgoši Mampuru wa bobedi go išwa ka Kokstad ka KwaZulu-Natal. Kgoro ya tshokollo ya bagolegwa e be e boledišana le babegaditaba ka Pretoria ka ga ditlamorago tša masolo a tšhireletšo le maikhutšo a Keresemose. We are having engagements with them, including the National Prosecuting Authority. And we will see. But what is important is that as a department, on our side, we will ensure that he is safe and he's able to present himself before the courts, and we will also ensure that his lawyers get ample time to consult with him, which is the concern that they have raised. Kgoro ya maphelo ka provinceng ya Northern Cape ka nne go nyakiša ditiragalo tša go ama molwetši wa monagano yo ka ditatofatšo a ile go a hlokomologa go bjo bongwe bja maokelwa ka provinceng. Malapa a mabedi a iponagaditše morago go lokollwa ga pego ya monamodi wa tša maphelo ngwagola ka Julai ya mabapi le maemo ao a sa dišego di wela ka bookelong bja Robert Mangaliso Sobuk le bja balwetši ba monagano ya province. Le ge malapa ao sello sa ona se sego karolo ya dikutullo tša pego ya monamodi wa tša maphelo a nyaka go rwešwa kgoro maikarabelo go seo se diragaletšego malokong a bobona. Ba lelapa la ga Setlhabi mo Windsorton ba lopa dikarabo ba batla go itse gore go diragetseng ka mme wa bone Rebecca Setlhabi wa dingwaga di le 73. Ba re o amogetse mo bookelong jwa batho ba ba sa itekanelang mo tlhaloganyong dikgwedi di le 3 ka ngwaga wa 2022. Diteko Setlhabi a re mogodi o amogetse kwa bookelong a itekanetse mo mmeleng mme e rile go gololwa kwa bookelong o ne a golafala. Ke bagetse karabo go tswa mo Department of Health. So ke ba le 4 months re dutse re bagetse complaint ke tlogetse details tsa ka le address go gae ke tshepa mo goreng re tla kreya dikarabo go tswa mo go bona ka ba re le ba re 28 days before. Lelapa le lengwe le le tlhatlhetseng ngongorego ke la ga Isaac Molefe ba begile fa re wa bone yo e neng e le molwetsi kwa bookelong jwa batho ba ba sa itekanelang mo tlhaloganyong jwa West End a iteilwe ke mooki wa monna ka ngwaga wa 2010 go begwa fa a tlhokafetse ka ntlha go itemogela letshogo le le feteletseng. Lefapha la pholo mo profenseng la re le itse sentle ka dikgetsi tseno. As a provincial department, we can confirm these matters are receiving the necessary attention and will be responded to in due course as investigations are still underway. Lefapha la pholo ga la rebola dintlha tse di tlhalosang gore dipatlisiso di tla tswelela go fitlhelela leng, mme ba malapa ba re ba tlile go tswelela go lwantshana le morero ono go fitlhela ba nna wa dikarabo tse di kgotsofatsang. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Re sa le amogela ditaba tše botse go baotledi mo kgweding ye ke tša gore kgoro ya diminerale le dibešeletše e tsebišitše ke mollo ye nngwe ya theko ya makhura. Go thoma ka la 4 kgweding ye baotledi ba tla fokoletša disente tše 50 go mehuta ka moka ya petrole. Theko ya diesel yona e tla fokotšwa ka disente tša magareng ga tše 50 le 57 mona theko ya parafene e tla fokotšwa ka disente tše 70. Kgoro e re phokotšego ye ke ka lebaka la go fokotšwa ga ditheko tša boditšhabatšhaba go sa kgathalego koketšego ya theko ya oli ye tala yeo e hlolago ke go tielela ga ranta.
Mookamedi phetiši wa peleng wa South African Football Association Dennis Mambolo o dumela gore naga e ka kgona go ba mongai wa dipapadi tša CAF tša Women's Africa Cup of Nations. Naga ye e tla ba le kgwedi fela go itukišetša go ba mongai wa tournament ya dihlopha tše 16 ge Morocco e ka kgetha go se dire bjalo ka ge ba dira matšhošetši. Motlatšatona wa dipapadi Peace Mabe o boletše ka Sontaga gore Afrika Borwa e tla ba mongai yo moswa. Efela tona ya dipapadi Gaten McKenzie o gapeletšegile go lokolola tsebišo ka moragonyana ga fao a re Afrika Borwa e be laetša fela maikemišetšo a go thekga CAF ka ge ba nyakana le naga yeo e ka bago mongai wa tournament yeo. Hona le mabarebare a hore naha e tla tshwara tournament ya AFCON ya lemo sena sebakeng sa Morocco. Ditlaleho di re botsamaisi ba papadi ya bolo ya maoto bo dipuisanong le naha hore etse ho. Le ha nako e se le siyo ho setse fela e fetang kgwedi, motsamaisi wa mehleng wa phethahatso ho SAFA Dennis Mambolo o dumela ha naha e ka kgona ho etsa ho. Is it possible for us to host a tournament of the magnitude of the Women's Africa Cup of Nations with 60 days notice? Yes, I think it is possible for us to do so. We have proven in the past that we can step in at the last minute, as we've shown with the 1996 Africa Cup of Nations, and we've done it very successfully. Mambolo o re ho hlokala fela ditlhophiso tse mmalwa netefatsa tournament e tsamaya ka thello. A tournament of this nature or of this magnitude would rest on 5 pillars to make sure that it is successful. The one being the infrastructure, as I mentioned, the other one being the organizing and the governance structure, putting a local organizing committee together. Tournament ya AFCON e tla bapala ho tloha ka tsatsi la 17 kgweding ya March ho fihlela tsatsing la 3 kgweding ya April. Pesingatlo, SABC News, Johannesburg. Bešong ditaba tša rena di fella mo go pelana ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjale ka Facebook, X, YouTube ge šitang nomoro ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla re go sa ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le go SABC Lehae ba lefa tšona. Ga bjale kgaetšedi Mashibe kganyago ke yeo ka kakanyo ya maemo a boso gabotse. Mogedi wa SABC 2 ke rata go dumedišala go mogela bošego mo a ke re lebeleleng tša maemo a boso gore tšona di re tshwaretšeng ge re lebelela gona dipula tšela di sa le gona ge re lebelela gona godimo go la Limpopo ge re tsenelela gona go la Mpumalanga go theogela gona go la KwaZulu-Natal re sa itemogela dipula ge re tšwela pele jwale le tšona dipula tšela di santšane di le gona gape ge re lebelela gona godimo go la Limpopo go tsenelela gona go la Eastern Cape le gona dipula di tlabentše di le gona a ke re o tleleng ka tlhokomelo gobane go tlabe go ntše gone le mogodi dikarolong tše dingwe tša naga ge re tšwela pele jwale le tšona bošegong bo ba temošo ya boso ba re lemoša gore go tla be go ntše go na le dipula tša matla ka dibe di ne le magadi ba go lebelela gona godimo go la Limpopo go tsenelela go la Mpumalanga go theola gona go KwaZulu-Natal le dikarolong tše dingwe tša naga go la Freistata go tla be go ntše go ne le dipula ge re tšwela pele jwale le tšona ba sa re lemoša gape gore dipula tšela di sa le gona go la Limpopo godimo Mpumalanga le gona go tla be go ntše go na le dipula ge re lebelela gona go tsenelela gona Northern Cape go tla be go na le phišo e matla a re tlhokomele se ke be ra tlhola mello e sa nyakegeng ya hlaga ga re tšwela pele jwale le tšona go la Gauteng go la go Sasa ge re boletše ka dipula tšela ra di bona gore di santšane di le gona re lebelela Pretoria le Johannesburg ka tše 27 re Enegeng ka tša 30 ge re tšwela pele gona go la Limpopo go Sasa di tlo lebelela gona go la Mosina Thohoyandou bogareng ba naga go tla bontše go ne le dipula ge lebelela gona go la Lephalale le gona ga Seleka Mokopane le gona ga Mashashane go lebelela gona ga Sekhukhune re tsena gona lebelela Mamune le ga Phatla go ya godimo gona le ga Mathabata Bakersford ka tše 30 re lebelela go provinceng ya Mpumalanga go la go Sasa re lebelela jwalo Mashišing go tla be go ntše go fiša le gona Sekhukhune go tla be ka tše 30 šupa re lebelela gona Emelo ka tše 26 le dipula tšela di santšane di le gona re tlhokomele re lebelela go la KwaZulu-Natal dipula di gona re lebelela Ulundi le gona Richards Bay ka tše 33 Durban le ka Marung ka tše 31 re lebelela go provinceng ya Eastern Cape go la go Sasa re lebelela gona Mthata le gona go gareng ba naga go tla be go ntše go na le dipula Mthata ka tše 27 Makhanda ka tše 29 re lebelela gona Gqeberha ka tše 26 Western Cape go la go Sasa Beaufort West le gona go tla be go ntše go fiša eupša go tla be go ntše go ne dipula bogareng ba naga ga re lebelela godimo go la Vredendal ka tše 30 ga lebelela le gona wena o re leng go la Cape Town ka tše 29 Northern Cape go la go Sasa ga lebelelang Upington go tla be go fiša kudu ka tše 40 re lebelela Kurumane ka tše 30
tlhano Kimberley ka tša masometharo senyane a ke re itlhokomeleng re tšwela pele le tšona go la Freestata re lebelela jwalo go la Sasolburg le gona go tla be go ntse go fisha re lebelela Bloemfontein ka tša masometharo tlhano ba reng bana go tla go ntse go na le dipula re lebelela go Sasa gona go la Northwest go Sasa re felletša jwalo Mahikeng ka tša masometharo pedi re lebelela Taung le gona ka tša masometharo tshelela dipula dintša tla bentše di le gona go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako a lena ke re ga ebe boroko.